Hayi bathi uNkulunkulu akekho. Sidalwa. Hawe wemfo wamanyoni wena usho okuncane mawuthi bathi uNkulunkulu akekho. Mina ngithi ngisho nemisebenzi yakhe futhi ayikho. Kanye nake konke nje okunye okuphathelene naye kanti umsangano ke nje wayisona nje istory sokuthi kunento ekuthiwa uNkulunkulu leso story nje sumsangano kahle kahle kwayiwena usangene nje mawukholelwa ukuthi khona into ekuthiwa uNkulunkulu. uNkulunkulu into engekho inganekwana amampunge idokwe nje elingagayelwe thina. Uyabona ayikho leyanto leyana lento lekuthiwa uNkulunkulu wena kusamele uphaphamo lela ubuthongo uyahonqa wena uyahonqa vuke ebuthongweni wena uNkulunkulu akekho. Awuzibuze nje okokuqala ukuthi thina sithi uNkulunkulu akekho siphiliswa yini ngoba phela siphiliswa into esiyiphikayo so siphiliswa yini. Angithi ukuthi nje sithi uNkulunkulu akekho lokho kukodwa kuyiproof yokuthi akekho. Ukuthi nje sithi akekho kuyiproof yokuthi akekho ngoba ukuba ukhona wipe wangaSpanish aspanishela ukuthi sithi akekho siyamphika akasiphanishi ngani. Kodwa phela ke vele lento lekuthiwa uNkulunkulu exista kuphela eyithuphethi nje ezazi ukuthi ikhona kuthina esazi ukuthi ayikho leyanto ayi exist leyanto once wakholwa ukuthi ayikho ayi exist futhi okwangempela leyanto ukuzi exist kumele ukholwe wena uziqambela amanga wena ngoba phela ukukholwa ukuqamba amanga ukuziqambela amanga ukukholwa. Leli gama nje lithi ngiyakholwa lichaza ukuthi wena uziqambela amanga wena ngoba ukube inti uyayibona asikho isidingo sokukholwa into oyibonayo ngoba vele uyayibona. Ukube into uyayazi asikho isidingo sokukholwa into oyaziyo ngoba vele uyayazi. Kodwa into uma ungayiboni futhi ungayazi ilapho ke la ngena khona ukukholwa. Ukukholwa yini? Ukukholwa ukuziqambela amanga entweni ongayazi futhi ongayiboni ukuthi uyayazi futhi uyayibona njengoNkulunkulu ke ngoba bonke abakholelwa uNkulunkulu bathi bayamazi futhi bayambona. Mawubuza ukuthi nimbona kuphi bathi bambona empilweni yabo. Mawubuza ukuthi uhlala lapha empilweni yakho ngoba phela wena uyindoda empilweni yakho kuhlala umphefumulo wakho kanye nezimpahla yakho oyigqokayo uthi hayi ungaphakathi enhlizweni sithi uhlala lapha enhlizweni sikuqaquqa somuntu uhlala lapha enhlizweni ngoba enhlizweni yakho uhleli uthando lwakho lokuzithanda wena. So into nje ekuthiwa uNkulunkulu bakwethu yazi ingane kwanele into othi noma uyikhuluma iyazelisa leyanto leyana obona ngoba uyikhuluma nawe masikulandelela nje agcine phela amanga ngoba amanga atemporal amanga ayaphela. Mase kuphela amanga uzomuza umuntu esethini esecasha ngesithupha esethi hayi lento ifuna ube nomoya ongcwele kwayena umoya ongcwele akekho. Uyabona kwayena umoya ongcwele akekho. Wena uxoxa ngestory sakho as if wena wedwa nestory. Uyakhohlwa ukuthi sonke sinezitori zethu eziwesi kunalesi sakho wena. Thina sinezitori enzima kabi kunalesi sakho osixoxela zona esingazazi. Mina nje mfoka amakhanya nginezitori mina enzaziyo. Enizaziyo ezenzeke la phambi kwenu unibhekile. Mina ngi walking story mina ngi story esihambayo enisibona imihla namalanga. Angithi wawukhona wena la ku social media ngibhizi ngijahwa amakhosi nezindoni wakwajahwa amakhosi wena. Njoba usitshela ngale navu yakho initsambatheka le inebethoni yestory esibhorayo leso sitshela sona wena uke wajahwa amakhosi wena uke kwaphuma inqina kufunwa wena wagcina ungatholakalanga wena uke wajahwa ngebhamu wena ujahwa yinkabi inkabi ifuna ukukuthuquza uthola ukuthi awubaleki kodwa futhi azikutholi uke uyazazi lozo tori wena zikujaha inkabi zikujaha uthi mawufika la kuthiwa kade bekubuza labafuna wena sibabonile baphethe ibha mina ngitshela emamoli la bengisebenza khona
mina bengithi mangifika mina emamoli ngifike kuthiwa how Max uyazi basuka manje kade bekufuna baphethe ibhamu mina lo ngakubalela mina kwenzeka lapha eTsakani Mall kwenzeka eCosmo Mall eCosmo City kwenzeka eSantin 3 times elokhuzeni eAlexandra lapha yana ePen angazi ke eAlexandra ePen nje ePen ngifunwa abantu mina 6 times befika eNetbank bephethe ibhamu yini ke lo ngixoxela yona wena yini lo ngixoxela yona mina ngathi ngishumayela esitimeleni ngakhi amaNazaretha angibamba athetha yangikhipha kwasukuma icoach yonke abantu bonke abangakholwa bangilwela kumaNazaretha ethi angikhipha ngefastela isitimela sihamba kwavuka bonke abantu bathi abantu unikeni imthinte abantu bengivikela kuyo yonke lonto fanele ngabe ngithini fanele ngabe ngithi hayi uNkulunkulu ongivikelayo kuyo yonke lento engiyibalayo wakwakhonjwa ngesibhamu wena sikhokhiwe isibhamu inhlamvu iphezulu sibekwe la isibhamu kodwa ugcine ungadubulekanga igcine ngenzekanga lutho njengoba ungibona nje ngidla inhlamvana sitshela ngezitori ezibhora izitori zendlala ubani ongayazi indlala ngoba selokwafika abelungu la eSouth Africa wonke umuntu uyahlupheka akekho nje umuntu ongahlupheki la eSouth Africa seloku nje kwavalela umnotho wakwabo wabelungu thina abantu abamnyama sabazigqila zabelungu siphila ngokusebenzela bona wonke umuntu uyahlupheka manje uzositshela uthi istory kona lonto istory ukuhlupheka uthi ukuhlupheka ukuswela ukudla yini yona lento sitshela ungazosibhora thina uNkulunkulu akekho ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu there is no way you can prove God there is no God anything you cannot prove there is no God sonke ukuhlupheka kuyasifica kuphinde kusishiye ngoba ukuhlupheka kutemporal kufana nokubusa kutemporal ukuba nemali eningi into efika idlule lonto leyo buze igwilini ezinemali esikhuluma nje ukuthi zizalwe ezinayo yini abazalwe benayo buzo ukuthi ba rich yini emphefumulweni nasemqondweni ngoba inhlupheko ifika kuzo zonke indawo abelungu banemali nje abasithathela yona umnotho lo still bayahlupheka because abana peace so ukhuluma ngani wena mawukhuluma wemfana wemfoka amanyoni ukuhlupheka siyakwazi kodwa uNkulunkulu akekho ukuba uNkulunkulu ukhona nje empilweni yakho wena kumele ngabe urich without ukufunda bakhona abantu abarich esibaziyo ama mighty millionaire angazange libeke esikoleni wena uzositshela ngama 1000 inyana lawo waholayo usuzibona ukuthi ke hayi ke uNkulunkulu ukhona ke uthi yini ngama mighty millionaires angamkhonzi lo uNkulunkulu kodwa they are prosperous they are mighty millionaires futhi abathwele abathakatha ngamuntu ba rich nje basebenze kanzima njengawe wena uzosithomela ngalamasentshana nje lamasentshana iBM nyana nje lelo hamba ngalo suyasithomela ke manje susitshela ukuthi kunoNkulunkulu hayi soka awukahle thina sazi abantu abarich wena thina sazi ukuhlupheka thina sazi abantu abarich ungazosithomela thina ngenothing uNkulunkulu akekho madonna umuntu bo ngokuvuka nje ekseni ungabi nayo imali yokugibela usukubiza ngokuhlupheka wena ukwazi ukuhlupheka wena awukwazi ukuhlupheka ubuze la kuthina thina ukuhlupheka mina ngiphume ekhaya eMbumbulu ngo2003 ngiphuma nje ekhaya ngiqala impilo yokuyohlala ngaphandle kwekhaya ngiyohlala nje ezihlotsheni mina ngangaphakelwanga kwakuusuku lwesihlanu ngingaphakelwa ekhaya ngingakungekho la ngidla khona ukudla kukhona kodwa ngingaphakelwa ngiyingane nje eisolatedwayo ingane ehlushwayo kodwa ngaphila fanele ngabe konke lapho ngithi hayi kunoNkulunkulu ngoba ubheke nje ngangingaphakelwa mina ngakubalela ukuhlupheka onzima kabi mina tshela ukuhlupheka kokuthi washiya umama
mina uthini ngame ngingamazi nokumazi ungcono wena wakushiya umazi. So lenkabi lethi utshilozi ubese iphendulile le comment kodwa ngifuna ukuyiphendula nami ngendlela yami. Amangakuhlaza lawo uNJ Sithole akho umuntu wake amphilisa. Akukho noyedwa umuntu owake waphiliswa uNJ Sithole. Akho noyedwa umuntu njengamanje ongaphumela obala athi yena waphiliswa uNJ Sithole emthandazela egameni lika Jesu. Ngenhlanhla ke uNJ Sithole ube umakhelwane wami lapha eMlazi kwaR. Mina bengishaya ikeyboard einkonzweni zemikhuleko kaNJ Sithole uma ngabe ku January be fasted 30 days. I'm one of the keyboard players ebengiye ngidlala ikeyboard laphana kusukela ngesikhathi lo keyboard player konje kwakuthiwa ubani inkosi yami lo akahlongwa keyboard player sengikhohlwe igama lakhe lo akahlongwa owayedlalela uNJ Sithole ikeyboard kudala. After that kwangena uMazibuko lo uNJ Sithole ashone sekunguye ukeyboard player weGod's Army. Ngenhlanhla uNJ Sithole ngimazi kuwo wonke ama levels. Ngimazi uNJ Sithole mina esayiphoyisa kudala engakasindiswa esayiphoyisa SAPS. Leyo nto leyo ukuthi wayeyiphoyisa angiyazi ngoba efakaza ngimazi eyiphoyisa uNJ Sithole mina engakashadi nje engakamshadi umfazi wakhe lo naye amshada eyiphoyisa. Ngamazi uNJ Sithole esindiswa lapha eAfrican Gospel. Ngamazi uNJ Sithole esavutha uNJ Sithole iGod's Army engakayiqali ingakabukhona iGod's Army. Ngiyaze iqala mina iGod's Army uNJ Sithole. So ayikho level uNJ Sithole engingamazi kuyo mina. Ngimazi ngisho egcineni kwakhe esecompromiser. Ngimazi noNJ Sithole kusa umvangeli uNJ Sithole. Esawumvangeli eshaya imjolo eshaya isono. Ngiyamazi futhi esewile uNJ Sithole esebhebha ingane zabantu strong edla ama worshipers edla ama worshipers edla abazalwane. Ngiyamazi mina uNJ Sithole ebhebha indaba yokudlala. Ngiyamazi futhi uNJ Sithole mina kuze xabana uMargaret Ngidi exabana nomfazi kaNJ Sithole bebanga ukuthi uNJ Sithole ubhebhe uMargaret wabanjwa baxabana. Leyo ndaba leyo yasolva obaba uGumbi ngoba uGumbi kade ayebona uzosolva nje indaba yokuthi uMakamu ubhebhe enye intombazane laphana maqedo waxabana nomfazi wakhe. Manje le kade esolva manje uGumbi uMakamu ebhebhe ingane wayiqeda ngesende lapha esontweni lakhe seliwa ngempela ibandla liwiswa ukuthi uBishop Makamu ubhebhe ingane lapha. Zonke lezo zinto siyazaza sikho ke kuMakamu siku NJ Sithole. Uyabona? Mina zikho iqanda zabefundisi engingazazi ngoba mina ngihambile nabefundisa indaba yokudlala. Mina bengu keyboard player, mina bengu MC ematendeni, bengumhlabeleli, mina ngiyi chorus leader, ngiyi worshipper. Ngiphinde futhi ngizoba umshumayeli wevangeli. Mina la ngigcine khona, ngigcine sengumshumayeli wevangeli. Nginemphefumulo mina eyasindiswa under my preachings. So ngikhuluma ngento engiyaziyo. Lapha yakwa Aru eMlazi kwaAru kunomama laphana lapha ya eMlazi kunomama laphana engamsiza ukuqala ibandla uMamcele lapha eMlazi ngaseyitolo kwaAru. Imina owaba ithuluzi kahle lela bandla ekuthiwa iLight of the World Ministries laqalwa yimi. Lela bandla nje
lika lo mama ekuthiwa uMamcele lapha eMlazi ngaseyitolo kwaAro ibandla lakhe lele kuthiwa iLight of the World iLight of the World Ministries lelo bandla laqalwa yimi lelo uMamcele wayengekenze lutho ngaphandle kwami ayikho into engayenza ngaphandle kwami wabalekelwa yibo bonke o-keyboard player ngoba wayengakhokhwe efana no Pastor B. uPastor B mina ngimaze seyinsizwe sawumuntu omusha namhlanje sewabizwa ngoBishop B Buthelezi lapha ya kwaQ mawukhuphuka laphana usuka ngase bridging kwaZethi ukhuphuka laphana ukhuphuka opposite kwaP lelo bandla lelo ekuthiwa iFire of God Ministries ilona mina engangikhonza kulo eliholwa sekwaba uBishop B Buthelezi ngangilala naye embhedeni ewumuntu omusha ehola lelo bandla lelo sibancane sikhonzele eklasini laphana Ogwini High School isogwini comprehensive lapha kwaP ko7 yimi ngaba iPart and Parcel uqalwa futhi kwalelo bandla ekuthiwa iFire of God Ministries uyabona imthandazo sasihamba noPastor B ngoJanuary ibandla iFire of God yayiba nemthandazo ka2 weeks kwakuba yes kwakuba u7 days kwangaba u2 weeks kwakuba i7 days ngoba ibandla laliselisha abantu bonke bebasha bewiki bengakwazi ukufasta isikhathi eside sasifasta 7 days 3 days dry fasting and then isiqedeleke ngenormal fasting sasihamba thina imkhuleko kaNJ Sithole ngoba yayimide kakhulu ebiza obaba uMahlaba laphana noGumbi bazoshumayela so uNJ Sithole nje akekho noyedwa umuntu ongaphumela obala ukuthi wathandazela uNJ Sithole wayekade ekhiphule wasukuma kwi-wheelchair wayekade ene-HIV yasinda yaphela kwabuya ama result athi HIV negative wayekade file wavuka amanga kuhlaza lawa nokuthi uNJ wavusa abantu abafile urabisha umsunu wamanga lawo NJ Sithole ngisho uJesu akho umuntu owakwaphilisa uJesu sengisho uJesu kena himself esahamba emhlabeni akekho nje umuntu ongasikhombisa yena uthi nanga umuntu waphilisa uJesu ngoba ngisho uLazaro lo ekuthiwa wamvusa ekufeni akekho uLazaro asazi ukuthi singamthola phi azofakazela leyo nto ukuthi ngempela wayefile yini nangempela wavuka ekufeni asikaze simuzwe even ngisho ungafunda iBhayibheli asikaze sizwe ukuthi uLazaro wakwa confirma ukuthi uJesu umvuse kwabafileyo amanga kuhlaza uJesu akaze asindise umuntu ngisho umama lo ekuthiwa wayenesifo somopho ungalivula uzuphethuka amehlo iBhayibheli abukho ubufakazi bamama ekuthiwa wayenesifo somopho wabamba ingubo yomphetho kaJesu leyo ndaba siyizwa ngaye kuphela uMarku asimuza uJesu ebabaza amandla amnqamule isifo somopho asimuzwa lo mama loyo abukho ubufakazi bamama owayenesifo somopho abukho bubodwa nje ubufakazi obukhona obesifebe saseSamaria esahlangana noJesu wasihlaba sasesambe sitshela iSamaria lonke sathi ngitholile indoda yamadoda ngitholile indoda engenze ngendlela engingakaze ngenziwe ngayo yazi yangitshela konke engingakaze ngikutshelwe ezinye insizwa kusho isifebe saseSamaria yilobo kuphela ubufakazi obukaJesu obulapha eBhayibhelini bonke labantu ethiwa wabaphilisa asibezwa befakaza ukuthi ngempela mina ngiphilisa uJesu ikhona le kwakuyini kwakuyimpumputhe le yathi le wathatha udaka wayigcoba emehlweni ngodaka udaka lolu walifela ngamathe indende walihlanzela ngoba amathanga kanani lawa ngakhanda udaka Jesu wenza imkhuba wahlanzela inhlabathi maqede wathatha leyo nhlabathi seyiwudaka igcwele umhlanzo waninda lo mama emehlweni wasekuthiwa lo mama useyabona umama noma indoda engathi indoda yayikade ingaboni
ileyo ke mhlawumbe sibona itshela abantu ukuthi beyingaboni manje seyiyabona ilobo kuphela ubufakazi bokuphila esibona nakhona aphiliswa ngoJesu waphiliswa udaka olakhiwe ngomhlanzo nenhlabathi ya